ambol man bisintino sing sini altar kayangkai sini pekhano kotar kayangkai sing pucukni kuno dino phan mani mania. Then he offers the sacrifice. Kake bo aro barabung yapaka. Surrender of our own will. Bini jok tu mucung mano kai tu liyo yapaka. What we give externally is very important. Sing patatri tamu yapana mucung apa alaga ko. But the truest sacrifice is what we offer internally. Sing bising tui kai tu liyo yapana ni. Bising ni bai sing kai tu yapana awas sekali kenang kuman ko. Our ego, our self-respect, our self-centeredness, our desires, everything has to be sacrificed. Sini sak ni balik wan semua. Apa bebas no? Kai tu liyo yapari renango. Once we do that, Sing japra klayo. await the fire of God. Apro kai tu ni hot. It will come in the form of grace. Abo kai tu ni khair mani rup na ugi. It's not about emotional excitement. Abo kuno sini khana mung ni kok kuya. It is not about jumping up and down. Abo kaino bathroom pasangan ko ya. It is about the divine energy that renews you and me. Abo kucuk ni phan ni khaniwo nono phan berpayo. We don't force fire, Sing hot klaiman ni kok saya. but we prepare the altar for it, and the fire will descend from above. Sing hot klaiman ni moto altars namo arono kai tu hot klayo. But our heart has to be ready. Tiaba sini bekha ya tunang nai. As I said in the beginning, Ang kuya ono saka Psalms chapter 51 verse 10. Lokong chapter 51 verse 10 ono saka Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. O kai tur ani bisingo bekha pol sanamjani te ani bisingo ketal te soi bukan ruti. Can that be a song in our heart today? O jeko apa sih bekha kaisa samung rupeda senabun nawiman. Can we clean our heart? Sini bekha sing poriskar ke senabun hui dama. Remove all the sins in our heart. Sini bekha joto saya pun sing sutoi dama. When we renew ourselves, Sing dekro sak no sing pangsarwo. we follow the cross. Sing cross no rutana kayo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That was for those who are sleeping. Abong ka jaram krithana ni bagi sanami ko. And I always say, and use some example sometime. I have a white paper, some of you have seen this. Ang no sokome khunu mari gake kaisa demonstration khane ko jungo or kaisa no ko je kagos kupu. Yeah, sometimes we build our own kingdoms. Jora sini sak ni komung no sing Now our pride, sini kumcuma our self-respect, sing sak no sing ma we want so much money, sing rang no sing ma and sometimes we want our own house. kai jora sini nok no sing kisana nai ma It looks like a house. omo kaisa nok khaidang Yes. nok khaidang So we spend a lot of money on our own house, sing sini nok no sanna bagi kebarma ang sisi but we don't get satisfied. ya ba sing au ba santosh ya And then we want to reach, in rocket somewhere else. ya kada sing rocket hage te uri na mutungo But we accumulate things in our lives. sing au ro be bak no mangan mutungo We have so much pride, so much self-respect, so much ego. sini thaniyo kebang ma kumcumung sini thaniyo sak ni tojamung But we need to tear off everything. ya ba sing awar no bebak no sekak nai te sebaina nai Create in me a clean heart, O God. ani thaniyo bekha kaham sandate poriskar bekha When sandate you clean everything, what happens? Jepro nang bebak no huwa putang nai What happens? aputang ka You will follow the cross. nang cross no rakhana laine Are you willing to renew your heart today? tiyo no ni bekha no khangsarana mutu Rebuild the altar of your heart today. ni bekha ni altar no
Kaya sungsabi na naman. My dear youths, Oh, ano ka din new bro? can we take away Sabay mong tayo, kailan mong tayo ako na sinunod ang ngayon. and tell God Kaya kahit ito kayo that sa I'm willing to come back. ang ni tayo ipilan ko sa I want to surrender my life in front of you. ang ani ko mong hayalo ni tayo yapon na mo. Lord, I walk away. Ang ning bakasal ka. My what's saying? Ako kaham na tong kaya. I have that enthusiasm within me. Ani sa kaham musunga ako kriya. I do things just for the sake of doing things. Apa ang hayo kailan mo tumuni sila kailan mo tumsu. I do things because others need to see about it. Ang dek kaya apa ni dili mo tumpi kailan kya. Are you willing to openly confess that to our living God this morning? Ini pungo abono ani bukha musunga bate se kai ni thanigo yapon na mutu. Are you willing to rebuild the broken altars in your heart? Norok ni bukhani je bai je old ano tao se sinam pina na mutu. If you are willing, Tumung no mutu mi tong kai. the Lord will come into your heart. Pai to ni bukhawo pai na. And I say this everywhere. Ang okok jen sagapan puni so It is important to have the Holy Spirit in our heart. sini bukhawo pala bukha tongani dalai na buku. Amen. Amen. How many of you want Holy Spirit in your heart? Kalau musuh norok nai je nong bukhawo pala kata kaitan nai. All of you? Norok jotono Do you want Holy Spirit? norok jotono pala kata nong bukha kaitan nai. But there is a problem. Kaya kaitan jenggal tong. How many spirit you know? How many kind of spirits are Norok there? kai musuh pala ni kok buci. I'm not talking about the alcohol spirit. I'm not talking about the Holy Spirit and the other spirit. How many? Norok buci. How many? You know about evil spirit? Norok saya mana je pala hanya. Yes. And then Holy Spirit. Kai pala kata. Right? Hai dah? Yes or no? Ini lo kaitan pala tunggu. आत्मा है ना? Pala tunggu hai dah? Is anybody? Masuk jangan hai. कोई भूत है कि नहीं? Kaya mana thaniyo bud pala tunggu je tong tamo hai. Okay. Now, when you need Holy Spirit, Jepuru nungi thaniyo pala kata nangong ke. your heart needs to be clean. Ni bukha kusung na nai. So you said there are only two spirits. Norok saudara kaini no pala tunggu nai. One is Holy Spirit. Kasih pala kata. One is evil spirit. Saya kasih pala hanya. And all of us has one spirit. Agor tunjuk tu ni thaniyo kasih pala tunggu. So the question is, can Holy Spirit be there where evil spirit is there? Aku sumung kau bosi. Jadi jaga pala kata tunggu kai. Ada jaga pala hanya tunggu emang. It cannot be, right? Agor kasih ni ada. Holy Spirit cannot come into a place where evil spirit is there. Jadi jaga ni pala hanya setunggu kai ni bukau. Ada pala kata hanya. So evil spirit has to go. Hakai pala kata hanya ni kai. Ini bising hanya nak kibilan nai. What are the qualities of Holy Spirit? Jadi pala kata ni tamo gun tomak lai. Do Holy Spirit say wrong thing? Pala kata hanya sama samak lai. Do they say Holy Spirit say no lie, Pala kata tata sana ni kata kimak lai. jealousy, Gono hinca kaya dah samak lai. pride, Kung tungna ni kok samak lai. anger? Jo ni kan kok samak lai. No, Agor kunung kaya ni. nothing. Agor gung saya. So if any of these things, if we have in our lives, what spirit is there in our lives now? Tomung no si oh hanya tomung rok si bekau tomung kai si tomung kai. Bu tomung si kena tomak lai. What is there? Tam tomung tomak lai kan. I am talking including me. Anak koi samak lai. What is there now? Sini thani tam tomak lai. Bu pala tomak lai. See, now you are in a problem. Tahu norok belai ke di konflik kerana. You don't want to say that you have evil spirit. Norok sehingga jangan. But Holy Spirit cannot come into a place where evil spirit is there. Norok kawan sudah pernah. Hari thani tu ibu spirit saya anda So it's important for us to cleanse our heart today. Ini wasin pala kata sini bukan betul kaya ni dorka. To rebuild our altar. Sini bukan ni
altar no sungsapin. And to sing that song, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kahit tu hari orang sarani, kahit tu ani berkano nang kumpul kaidi. And I ask you, I encourage you this afternoon. Oh, Dibor ando no khaba sanang. Let us take a minute to look into our own hearts Tio bisa ni saksa ni berkano ando ni. and find out the cracks that's been there in the altar. Ini berkano musuh gereja atau musuh terasa atau apa waktu ni. And tell our God, I am willing to rebuild it. Kahit tu hari ini, kahit tu orang ni kalau kita sungsapin. I am willing to make the altar of my heart ready and ready. Ang ani berkano, dewa cakap sungsapin lagi. Ang dia tu ni sarani. But oh God, I want you to descend the fire from above and cleanse and receive my sacrifice. Untuk ni kahit tu, buat kutu ni teke, buat apa lo sungsapin lagi. Hante hor na. Amen. Amen. Shall we close our eyes as we pray? Kali kita suy nani lagi kau tu mukon kunen. Maybe you want to stand Kita kalau bahasa yang and make this commitment kali kita semua orang sakri apa lain. and tell God sincerely. Kali tu kita sekarang itu bos lain. If the choir knows this song, creating me a clean heart, of God, they can sing that song. Kemudian kau yang tilo, kau gano mana kita harus sesuai mana. Take some time to evaluate our hearts as the choir comes up. Kau yang kaitan ini si saksono ambil ni lagi. Orang nari. Find out Cuma dari sini berkamu orang ni ya. where did we lose? Bos agak kemaka. Where is the crack? Bos agak teraka. Where is the problem? Bos agak jenggal tu. What do I have in my heart? Ani berkawan tamu tu. Is it pride? Is it sin, jealousy, unhappiness, bad things about others? Aro kung cuma itu, nah hingga tu maklai, nah ada lo, kayak mana saya wan sulit tu maklai, orang sungsap wan sulit nanti tahu. God is away from my heart. Kali itu ani berkawan kita cari tangga. Holy Spirit is away from my heart. Bola ketharbo ang baik kita cari. If that is your situation, Tumong no apa hanya ini tu kapuk situation kai. Bible says Kai kalau hai ni so. Elijah prepared the altar. Elia bini altar bajak no hai senamai He prayed. He kept together the broken pieces. Bo bajak kan rokno bahai hai tumpi winai hai bosong sapiga senampiga. Can we get together with the broken pieces of our heart? Sering sini berskap bajak no hai tahu cak tumsa ke mutumui sengabrot tepai diamanti. And on that altar table, Abang ka sini altar table rok no. place everything that you want to do. Neng altar table neng kamu no yak na musung abang nani berkhana aro yapati. Me not to tell anyone. Ye puno sana niya. The altar is a place where the relationship between you and God meets together. Jek hai atharka abo hai jaga abo neng pe kai tu bagi malai bani jaga. It's between you and your God. Abo neng pe kai tu bagi malai bani jaga. It's between only you, me, my God, and your God. Abo neng ni kai tu neng mi bani jaga. Place everything onto the altar of your heart. Ni berkhano altaro yapari lagi. And tell our Master, Kai sini kai tu no yap sale. tell our Master, Sini berenggai no sale. Lord, I am ready. Surai ang tiap tu. My heart is ready. Ani berkha belai ke baca. My altar is ready. Ani altar go tiap no tunggu. No more broken pieces. Aro tei baca kerja. Send fire from above. Pucuk ni pergi hor baik yang susah ni. Oh Lord, send fire from above Oh surai. Pucuk ni hor baik yang susah ni. and renew my heart. Ani berkhano sangsa bini. Renew my spirit. Ani kolano sangsa bini. Whatever may be your problem, my dear friend, today, Tino lor ni jes sepano problem jenjang tongtong nani kicing so. place it before the altar of God. Kai tu ni altar apano yapati. He is powerful enough to meet upon your need.
Bo bebas no klaimono belai ke panggarang kaido. as the choir leader sing their song. Choir of all bersama umur sama di sini. Shall we take some time to rededicate our lives? Sering pada di sini berkano kaido di video sabsa yang lain. Yang disulitkan dulu. Yes, hallelujah. Oh, Jesus, Nazareth Christ, Nazareth Jesus Christ, yes, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Jesus. Pemain apa kaitor rahmai, coba Jesus rahmai, karena kotor rahmai.
Kecuali sini makan sampai ke ni, sini generasi sampai ke ni, sini cerai sampai ke ni, sini nukul sampai ke ni, sensata kerana mereka orang semua ni, ini besar ni waktu hai hamil ni besar ni waktu hai hamil ni, kait barang buah hai kacau naik tu saya nak hadir ni. Jadi mereka punya hamil ini, dia ada vision hamil ini, jadi vision hamil ini, simpadan hamil ini, jadi mission hamil ini, jadi jauh terpes kalau hamil ini, jadi jauh terpaku bahu cerai baik hasil ini, barang bukti ini, keperluan rasa itu hamil ini hari kaya, satu sambil niswari semacam itu ni, jelas itu hamil ini, intai itu hasil Oknum hamil ini, hambai nak kelihatan ni. Sudah sana hamil nama hasil perkataan ini. Okey, ke utang lori baik budi, ke utang lori budi sampai ke orang di sini bisa jalan saya ke utang lori budi tu, ke utang lori. Ayam superjan. हम एक गीत गाते रहेंगे कॉलम सुका ना गीत गाते रहेंगे हम तुझे सेलेक्ट कर दे ना Oleh sebab si original content ni volunteers आ सकते हैं इधर 2-4 volunteers please come to the stage quick 2-4 volunteers si Bible Association Lower. Sini Bishop ni lyrics the Sini berbahasa sini Bishop sini Bishop on the whole film bini lyrics pada kes kita semua sepakat sekali pakar dia berusik lower. Amal. हमारे और 2-4 सिस्टर्स वॉलंटियर्स आ सकते हैं चार वॉलंटियर सिस्टर्स गीत आ जाएगा 4 वॉलंटियर सिस्टर्स स्टेज ऊपर आ जाएगा 4 वॉलंटियर सिस्टर्स
Listen to him song, seek the Lord. Oh God, listen to him song, saya mau kembali pada
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bari ke tongkok maniko khas rang maniko kamin ke surah hamdanai suatu dongai sini adong kodot bote ke dia sini hasteni Sri oleh Jakarta Dr. Swaichi Borong Potong Saya korsa dynamic leader dalam wise borong kaito mohai borong no surat tulis sabda lagi kaito bola congkak Masini tengok kebang masini kau bersubai tengok spesial ni asuk spesial ni bosini beliau lagi sancar sekerja di sini kotor dari sebelum belai Hamzahgo disurai tengok berbagai sembunyi highlight project ayo bertangai Christmas ragono pemandangan tengok kok soal kaca ini besari Christmas dripping sebuah tai tangayo cerai cerai moran apa sih pas metropolitan ni bini kongres ceroboh boh aja tai kini kak kalau jangan jangan sudah kapal bersama kita berbagai berbahan bahasa ke yang sesuai
তাই sini adalah bisa bahasa dan pakai kulai. Jadi kalau mereka pakai foto dia apa front line? Ini foto kami pakai. Balai kaya ya, DJ. Kaya kalau kerja tak, orang hantar balai tak, balai kerja. Balai hambai. Joto Prabhu Jishuno hamzagnai tei bucanai aku tei bukukson. Tei dinioro pandau sengai tonggo. Archbishop Joshua Mark Barnabas Tonggosen by Galaichi Khazarino Borok Bishop Megalayan Khatabu Anil Mor Filmon Tonggosen by Bishop of Tripura Jacob Mor. How do you pronounce it? Theo Fong. I'm very poor in pronunciation. But I was wondering, when I was struggling to climb up the stairs, someone gave me the hand. It was Bishop of Tripura. Thank you so much. And then Father Sijo, again some Pandapani or something. Pandapani. Great name actually. Delivers Eastern Church. PRO is what actually? Oh, okay. So the job to Father Rock, Sisters Rock, the Ishano Puitu Kainai, the job to Rakuk the Uksono, Balai Kakamia, and Kisijan Boxani. Believers Church. Hasino Zebabe Gospel ni Sabu Sabdakas. Angsiano Vitamon. Ani Sorigo Bukumu Busau. Hindi Bayabu wrong te khara ho gaya. Kami gana. Jemone Rasabu kharao. Hindi gan kharao. Abu bagi masana zumu. Mo Gospel ni Rasabu khanakai tangai. Sini makolo mukti jiwan thai te besar ni bukutangi besar. Because Prabhu Jishu di mokok thai bai mor sab ni bisingte sini bisino nishoy fola katha samungtang na apuroi. Aburi tani hai buati. Agni Tawalma Gospel ni Rasabu khanakani mokol ni mukti klayo. Tangi klaya bang usiai. Sonor bahi nongjagda Iprasa Tripura Sengone Manago Klaija Kais. Kintu Kaisa Puituan Bisimo Tongo Senglaka Pora Ganang Mano, Laka Pora Gering Mano, Rang Ganang Mano, Gering Mano, Rang by Laka Pora by Sengyok Sama Mali Mayais, Avani Puitu. We should do like that. Bible tamu sarjunga ang asiko Bible kaham gekoli aite zorao jokon ishwar no sanai whenever there is call then you open it. If there is no call you don't open it. Zoran poru kaisa jaga mukha ishwar saga sabno saga who was the leader of the Jewish people for 40 years. He was guided by God and was asked, Pakoro, Dabai, Puncha Tande Aramuti, Hainai. Into Moses Arno Bishad Saimaliai. Kuku Vijaina Vanibo Wansukai. Title by Sadaka, Moses Minabu Pintu.
saya kau kamu ठीक है kai dorno buitu chanai ro boroti proshno ta khei boje samani jangabu khai jyok sama manai yok sama ishwar ki khai ishwar na eka ngai bidang mal kamu ishwar na eka ngani bumani bahoga asai deman kamu mo tukko proshno ni uttor din khali kali जों मुसुय आं आसाइमा आगेल आन बुङो अनिने सारजा कुङो ईश्वर आगिल आन बुङो फारिगो जत बितु ईश्वर तंजा गाइते आइबानो बाक्सा बच्चा बरफ जाओ सारगौ बुइ मार्डर खाइबार काम ईश्वर दागिना ईश्वर तनो मार्डर खाइगिनि सायाबे गाइदराबो साउ आंनि जत क्षमता आं मुसुरनो रखा याबा लांना सिबि सिबि माया तार माने नंगौ काइतो राहिनो वान सुबि खुन खाइबानि कि चादे चायाबो नों वान सुबि स्वाद नों मान बेनि बिसिङाव तो दं जोंहाबो चाइतो नि मानायनि बेनि बागै टु बी ट्रू क्रिश्चियन I personally feel कुकुमुइ क्रिश्चियन सालसा बायनि आबो स्वाग राती चराव है तंते सीते काई करता मोनाई नंगाही तो क्रिश्चियन नहीं बाइबल में पढ़ी नहीं बाइबल तो पूरा कैसा अपनी बोइया जे प्रथम चैप्टर भी पढ़े द्वितीय चैप्टर द्वितीय पढ़े तृतीय आई अब ईश्वर दे को सामने खून गाइज जो तो चैप्टर जो तो वर्स अब जो तो मीनिंगफुल है अब इन फादर संग प्रीच है थ्रू Borok church to Kulugin preach like the Hathai Sunday ke chapter 1 नहीं Hathai Sunday ke chapter 2 नहीं highlights abo Joshua tam saka Paul tam saka और नंगमनी चीनी church to दारा थंगे रुपी नंगकुमा कोगनो आज औरानो मिली रुई से father sung decide लायो the book of teach and preach kenin चीन दो बंदानी बो कबामा नंगमनी verse chapter definitely dong kaisa jaga nuka je শয়তান করবই বড় খরচা কবর থাকে যেই ঈশ্বর নি ফলা কথা পায়া বরং বিশিং হাতকা আপ ফলা হামিয়া যখন ওয়ার্ড অবি সরি হাত থাকা শত শত ওয়ার্ড খালি প্রিয় জাম দিবাই গাইছে তো চিনি বরং বিশিং হবো जों যদি ফলা কথা কম মাইয়া শয়তান মেরং চিন্তিলুলারি তমঙ্গাই থামসাবু সিং বিশিং ফাইমাইনে যেদিন ফলা কথা সিং বিশিং ওয়ার্ড খাইনাই সিং বিশিং থামসা ফাইনাই তে जों ইয়ক সাবু মাননাই আরাবু করিলাই করিনাই ধর্মনি কক সাই বিদাং অপরাধ বিনান মুসিনে saya sadak bikai to kalai saya নাই क्या बांजा वानसुबानी आंजे पुइटु खाइमानी आनाबोन मा साव अनेक चिनी ताकुते बुसंगां कयनाय अमो कुनो राजनीति आइ ईश्वर बाय दंलायनानि अमो कुनो एनजिओ बयाय आं खरकसा राजनीति खाइनो एमएलए का डेपुटी सीएम का लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मंत्री का तो राजनीति ता मन किसने छिवाय किन काई तोर बाय राजनीति आइ काई तो रिकॉग्नो खनानान बागै काई तोरनो सर्व क्लाइनान बागै जिनि बखानो गथां खाइनान बागै बिलीवर्स नो कुबुइनो एवरी संडे चर्च थांदाय दे मस्ट गो टू चर्च सब तो संसार थांना नांगौ जुआद नुनै फानो अपराध नुजागै चर्च थांगै ईश्वरनि कक खनाखै दिनि मकलति मुक्ति दियरै आरो बिनि समस्त चाया सामन नागार सानमानि देखाबो फाइयो बिनि बागै नवा सुबि केबो ट्रू क्रिश्चियन होननाया ब्रादारहुड फ्रेंडशिप तेता मुहिनाबो फादर आई थिंक वी कॉल इट बरकै बरक जे मानलाय माने आ फेलोशिप मा दंनै मथान बरनो मा सिनै मथबाय मथा मा सुबालायनै सागबै साग मा सुबालायनै पुलिस ईश्वर तिन बिसिङाव सामु गाहाम थायो बरक लामाव क्लाइजा
accident da thai dong অথচ কোনো নাইয়াই লাই থাকা কাইতো চিনি বিশিলো ফলা কথা নি সামুন কাংলাকে we must invite অনেক দিন আগে বম্বেও তম্পুরান একটা ঘটনা আমি তার কথা কই থাঙ্গো রোজাবো কাইও সালজানো পাসু সাও brother you are so faithful nang horo ঈশ্বরনি খালি প্রেয়ার খাইনি jang ani bakha provinka nangan bisingo phalagata hapai believe me I still remember that was the night of 17th of November in the year 2001 I think politics saibena ek bochor age amsakani repentance ka kapka and abu ek der ghonta kapani pore ang kaisa thing is kebal ekta feelings paika je what am I abola no sainian tamu feel kide so sarai puruni chini 2001 jora ani samosto life the anoro furuin case and the Holy Spirit probably ani ni pore anchonga jano onek boro sauji to politician durga motai dus kan robot langi dus adi yu ahise or pok khaja thai nisani Sangaru bang mumbai Ishwar nonosan prayer khayor tini murti dagjagro omo mui bujiangre siangri se aikai pujilai dogo mo taku tei bukuk somrono kaham klebor bisingo phala kothan bisiti ni boksa bas কয়েকদিন আগে দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খাইমানি চালবো ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের খানে আনাবো প্রেয়ার থেকে আমি যখন বুঝাই তখন সাইড Lord Christ so many people could not feel you could not feel the presence of Lord Jesus Christ nang phalagata bisini ji দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি বিসিঙ্গ nang bai go bai pok saji din berkanucin borong bagi samudang berkaru. I pray that they also stand in Mother. So prayer sudu charto khaya namu, but no motora khaprewi prayer khaya na wahya. Baswa sudu prayer khayi. Unless you know prayer ni answer mamanya. I'm telling you, I get the answer of my prayer every time I pray. I'm telling you, there were days. I say that I mean, apu ki bam jog mung yes. Ang kitchen, ang bomui dongai borok, ishor ni khale ang bomnai borok, ang bibodo borono mui duma khayo. Any problem in my life, I pray and I got the answer. I am telling you, prayer ni kaisa power to, joto taku te buku sonai koine. Please pray. Prayer no suno ishor bai ganek khayo. Bible ma pore. This is all fine. I am sure fathers also will tell that only. But prayer is very important. If we want to get the feeling of God, prayer is the very best option to do that. So I will not take much of your time. I am so happy that in your asset photo program I want to be my head. Om asset ke color like amsike resab kaham, amsike music kaham, amsike di kupur jeli father sister ro. Kam laijak asike chini bukuk song tatu songro oro asuk laijak moni bisingpi ang songro Believers Church Tripurau samung tangan itebo kerak umur umi dongoi thangnai 5 bochoran Believers Church mai kheto sakao mai mara tam nebuno nara sakao asuk laijak chini Bishop অনিল মার্টিন ফিলেমন ভাই অনেক প্রোগ্রাম থেকে আমি এলাকাও বিধানসভা কেন্দ্র মাইনা সাকন প্রোগ্রাম থেকে কিন্তু তিনি 5 বছর পরে কাইতো সুবামা ভাই বিলিভার্স চার্চ কলকিনি মঞ্চ কলকিকা কেনা lokman বিলিভার্স চার্চ তিনি বডি না পাহাই সাহাই মুরানিনো বিলিভার্স চার্চ রাগানো অমানি পুজো করলেন Angkai kau kebang salia, Ishwar tuno, jotonono hamali itu, kaham itu, jotonono kaham tongli. Tahu sama lagi pilih orang baik, anu sukses dengan kau macam tu. Dalai.
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च त्रिपुरा के इस 15वें जनरल कन्वेंशन में आज दूसरा दिन हमारे सेशन के साथ साथ हमारे कलीसिया के परम मित्र शुभचिंतक आदरणीय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के मिनिस्टर श्री अनिमेश देव वर्मा, जो हमारे त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट में फॉरेस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे मध्य में आए, हमारे बीच में अच्छी बातों को कहा, कलीसिया की प्रशंसा किया। हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के ग्लोबल हेडक्वार्टर को प्रतिनिधित्व करके जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं हमारे आत्मिक पिता हिज होलीनेस मरानमो डॉक्टर सैमुअल थियोफिलस मेट्रोपॉलिटन की ओर से, हमारे आत्मिक पिता की ओर से, कलीसिया के सारे आर्च बिशप्स और बिशप्स की ओर से और पूरे बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च की तरफ से हमको अभी तक जो सहयोग हमारे आदरणीय श्री अनिमेश देव वर्मा से मिला है और उनका वायदा है कि आने वाले दिनों में उनकी प्रार्थना, उनका सहयोग, उनकी मित्रता हमारे साथ में बनी रहेगी, उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और कलीसिया के रूप में हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इस समय कुछ समय के लिए काफ़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, विशेष रूप से त्रिपुरा स्टेट के पर्यावरण की रक्षा के लिए। मैंने कहीं पे पढ़ा, शायद कल उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एक रिक्वेस्ट किया है एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि त्रिपुरा में हमारे जो हाथी पाए जाते हैं और जंगलों में 100 से अधिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ के स्पीशीज जो पाए जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए नए नए कदम उठाए जाएंगे, ताकि त्रिपुरा पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाना जाएगा। उनकी जिम्मेदारी आदरणीय मंत्री ने हमारे राज्य की तरफ से, हम सब की तरफ से लिया है। हृदय से आभारी हैं हम, क्योंकि पूरा देश जब जंगल और पेड़ जब नष्ट कर रहा है, जंगली जानवर जंगल छोड़ के जब घरों और गांव में आकर लोगों को मार रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है पूरे भारत में। अभी ऐसे समय में त्रिपुरा राज्य के अंदर उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी ली है, वो केवल परमेश्वर से प्रति प्रेम नहीं, परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि किया गया है, उस सृष्टि के प्रति भी उनका प्रेम और उनकी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने दर्शाया है अपने मंत्री पद के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम खड़े होंगे, हमारे मंत्री जी के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और साथ में मैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी, उनका सिक्योरिटी स्टाफ जो उनके साथ में आए हुए हैं और उनके गाड़ी जो चला रहे भाई लोग, उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे आदरणीय मंत्री के साथ में आए। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे हमारे आदरणीय मंत्री जी अनिमेश देव वर्मा के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि, ज्ञान, भरपूरी, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उन्हें, सरकार ने दिया है, उसको करने के लिए और वहां जा रखा है, वहां लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए, पूरे त्रिपुरा राज्य को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर उनको अनुग्रह दे। आइए हम अपने आवाजों को उठाते हुए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे से धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में उड़ेला। विशेष धन्यवाद देते हैं आपके अपने संतानों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए जो आपने प्रभु जी अच्छे स्थान पर नियुक्त किया है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए, और आपने जो जिम्मेदारी दी उसको बेखूबी निभाने के लिए। आज सुबह हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे श्री अनिमेश देव वर्मा जी को हमारे मध्य में आप लेकर आए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के लिए, उनकी जिम्मेदारी के लिए, उनके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए मदद से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में आप बुद्धि और ज्ञान से उनको भरते, पवित्र आत्मा की भरपूरी दान और वरदान प्रदान करें, ताकि प्रभु जी आपके अनुग्रह में, आपकी अगुवाई में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए
और आपने प्रभु जी पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए, न केवल त्रिपुरा के लिए, भारत देश की आशीष के लिए आप अपने दास, अपने सेवक को इस्तेमाल कर, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। साथ प्रार्थना करते हैं उनके साथ में हमारे त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए, हमारे आदरणीय गवर्नर के लिए, आदरणीय चीफ मिनिस्टर के लिए, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष और अनुग्रह इस सरकार के ऊपर और हर एक मंत्रियों के जीवन के उनकी जिम्मेदारी में होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा त्रिपुरा राज्य बढ़ने पाए, आशीषित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जो सहयोग हमारी कलीसिया को सरकार की ओर से मिला, हमारे त्रिपुरा मोर्चा पार्टी की ओर से मिला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए हमारी कलीसिया पूरे राज्य में आशीष का कारण बनने के लिए मदद करना, आपको हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट करने के लिए मदद करना। फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय मंत्री जी के लिए, उनके जीवन कार्य के लिए। आपने उन्हें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। लंबी आयु दिया, धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और स्तुति आपको देते हुए ये प्रार्थना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनंत प्रेम, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आशीष और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे आदरणीय मंत्री जी के साथ में, हमारे त्रिपुरा सरकार के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, हम सबके साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन। एक और बार हम जोरदार ताली बजाकर हमारे आदरणीय मंत्री जी को हमारे मध्य में आने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह प्रदान। मैं फादर किरीट से निवेदन करता हूं कि वे आएंगे, वो आगे का अनाउंसमेंट्स। bisa time yang lainnya. Lunch ini kita tidak jalan. No, main kiri atau ganti prototype kerja sekolah yang bisa di sana. Salah ini ya harus berbagai macam main kiri, bisa nasi misalnya ini disiplin kerja yang lain. Kami masih kait di besar. Sini lunch saya rest boleh. Food party jala lunch saya rest dia dulu. Sini cultural program. Nah, kapan bumi mana? Bel tigere. Kalau Ini kan motor di. Ani sedang saya bini saya tak lagi. Sampai bersihan. Baksa ke भाई सपयाव से ड्रेस करे खाना खाइले नहीं अब हेरम को उधर कम्युनिकेशन खाइली हतत के नहीं बुम फाइल खान के नंगलो चाजे फनंगी मानो का सारी को सिनी सेशन तंगनाय Masingga. कल्चरल प्रोग्राम में पूरे सिनी एडोरेशन तंगनाय लव लाई जंगनाय तारपरे 3:50 থেকে 4:50 टीचिंग सेशन Fishing session sentapun confirm ya kota ke sini disgrace on mall bini session ni mana sukia to ni mana bo saman box di sini bishop amana bo yang green room final bagini ko jawo bishop sini disgrace on mall Philemon ni bagisan bisa aman kan green room final bagini
थाथामा गायखेर Silent discussion blogs jotono manja kesawo ayang uyang khayawonya. Sabta 45 থেকে sabta 55 মধ্যে সিনিকোসিং প্রেয়ার এন্ড বেনেডিকশন নাই। তারপরে 8টা থেকে 11টা সিনি ইভেন্ট প্রোগ্রাম dinner tiang nak lagi baca. Jadi volunteer kisah camp lagi bermat tangani cobati baksa lama saya menyerang di depan no kalau menyerang no guide lagi Khắp này chúng ta volunteer kita tunggu no kamu sini आदरणीय मंत्री बथरान बगी नाम क्लियर फेर दिशा या प्लीज नर लामा लोग आसुक बीट टाक लगी गाड़ी लोग को माइक को प्लीज जय जरा चनी volunteer ठंडी ताई लामा क्लियर फेर दी लामा क्लियर फेर लामा Arik, lo ke kemana lagi teman? Ada puntas kan lainnya break. volunteer no mami bokone obobiti no na hoya bokano okana gini volunteer থাকে please থাকেন না সার্ভিং টিম হিসেবে no ইসা চুবা সুইদি Bolong kebing kubur. volunteer no hay ngaro yang boleh bisa kamu sam coba sama jauh bisa coba di jangan kamu jelasin no saya pengen lemon ya dulu dari siapa tuh satu dikatakan program online 1 hour dan gonta was kamu bisa naik sama naik kamu bisa join musim jadi no kini sama musimnya apa masalah musimnya ke kamu dulu komunikasi lagi kamu komunikasi lagi kalau aktivitas aja anu place dulu awal komplit dah lagi apa ini Bangka. Hey. Terus, tadi kenapa no? Kayak kam, kena. Hare. Hah?
Hathai đi. Có cái này cái đi. Đã xong thằng nó hai đứa đẹp phải kìa. Sebab mana kerajaan makan tu, sesama lekan kerajaan makan itu, sini belum tiada sopai hanya lagi saja gua jama. Sebab jadi mana kemasan itu tongkang tu, belum tiada sopai sisa komplain kau lagi. Ada berapa? Ada. Mana lagi ni mari. Puncak sekali ni apa ni? Kalau kau orang final kita komplain kerajaan belum terbiasa final. Kalau jadi mana tongkang tu belum terbiasa final, jamaah final bagi saja go. Hambai. Kerajaan ni belum terbiasa final. Kalau apa? Sini takut berkurang, sini mana takut berkurang. Mari kita jangan bagi saja go. Kerajaan ni belum takut berkurang. Nak para nahar itu. Nak para. Nak para. Salo, ada nak mai. Anek. Lama foto lagi. Maring maisan bagi maring nahan thalai tong. Stop mungkin esok ke. Tak pati udah punya kena nak slow. Hai itu hai. Atau macam ceklan tong mana harga dorong mana. Tak tong. Ini masih lebih. Kaham ada satu lagi. Musang ya, kamu sehingga masih. Kau ni musang mau kiri dorong lagi lu. Musang mau ngah jawan ni ya. Itu sih bisa kau tanya apa ya, percaya mau dah. Tamu. Itu tidak. Ang maya ang musim teman singkat. Ya. Borok kiri ni teh lengkai. Borok teh ampian sama ya. Convention ini registration kat kemasan manka. Kamu. Mangke tiada Dibor ini registration kat kemasan tangke. Boleh dari office of Hathai sampai tu. Bye. Saya hari kemarin lagi nih. Terus sini menunggu semua. Onek salah.
Halo. Ini bayar.